sobota, spet imam poroko, s tem, da jo grem tokrat fotkat, ne snimat, kar je boljš, ko mi čakam. Šel sem v frizerju, ne, in itak me vsakič zafušajo, ampak zdaj se je odločil, da mi še eno luknjo naredi v glavo na en stran, pa dajmo še na drug stran. Vse žiletko delajo in mi je gladko malo glave stran odbol. Neki se ne razumejo z mojimi lasmi izgleda. Shit. Tito el Bambino. Na poroki sta ponavadi vedno dva fotografa. No in danes delam z eno punco, ki ni iz Kanade. Where? Here. Here? And unfortunately the sun is going this way, I think. Zašto ne pričaš po naše? A ne znam, naviko. Imat ćemo lošu situaciju. Zašto? Zašto ćemo imati sunce direktno na ovim ljudima. Svi će da žmirkaju. Yeah. Okay. To je noro. Je to. Kaj da bi se pouriniral. Ampak se nisem. Pa jaz sem človek, ki se nikoli ne poti. Feels like 39. Sam je še hujš, meni se zdi. Ker iz rok mi teče po gablu. Tako, poročili smo se. Da se pa malo zabava začela. Ena najbolj fascinantnih stvari, da stare mame pojejo I got a feeling. I got a feeling. Si sploh ne predstavljam naše babice, da bi to znale. And close your eyes. Dobra je bila. Ta druga je pa ponavadi še boljš. Menili smo se na križišču ene pa druge ulice. In noben ni vedel, kva se tam dogaja, no glavno mi pa smo bili kar naenkrat sredi parade. Jaz presežem, da sem se po nesreči kle znajdu. Srečal sem se s tema dvema prijateljama. Shit. Sej sam še danes spijeva, pa pa nikoli več. Kakšne so tudi straight, po mojem. Malo smo se pohecali, veš, sam nekje pa tudi preveč. Sej mi je vse, kdo se s kom poroča, pa to. Sam pretiravajo, čist pretiravajo. Kar posod je ta Maurica po celem mestu. Danes je pa National Day of Canada. In se boje ful dogaja, ful enih prireditev. In se dobim zdajle z enim prijateljem v mestu, da gremo malo pogledat, če je to res. Sam, po moje, da bolj slaba, ker je nerealno vroče. Slovenia, yes, hello! We're going to the Queen's Park. 1st of July, baby. 1st of July. 1st of July. I'm thinking about getting a tattoo right here. Oh my God, Maple leaf. Please don't. Tako sva se malo pobrenderala, da lahko zdaj teživa okoli s tem. Jakie pasi? Pika, pika! V mestu se ni nič dogajalo. Vse je bil en velik bullshit, tako da greva zdaj na otok pogledat. A ne? Right? You're right, yeah, 100%. Tole pa dolga vrsta. Odakle si? Jesi iz Hrvatske? Jaz sem iz Splita, brale. Look, these are my friends. They react on your foot. Okay. So if you want to stop, so basically you stop, and when you want it to get off, you just put your heel up, and it kills the motor. Just feel it. Jump off, yeah. I want to try it out. No, back this way. I want to try it off-road. Let's see. Bullshit. Let's see if You we have can. no idea where you're going. You just like, I'm going to sit on wherever we go. Let's try it out. I'm a snowboard instructor. I've been out west. I still need to work on my balance. I can feel your confidence.